25 October Rwanda. Njye ni Nguma Franka kuri Rwanda TV nkuko bisanzwe. Nizere ko namwe meze neza aho muri hose. Iyi munsi n'ubundi tugiye kugaruka ku nkomoko. Tugiye kugaruka ku nkomoko y'izina ry'ikiyaga cyitwa Lake Ihema cyangwa se ikiyaga cy'Ihema. Sinzi nawe wenda benshi mukiza ariko nzi neza ko ibyo ngibyo atari ibintu bisaba ubundi bwenge. Tudatinze Lake Ihema tugiye gusanga ubundi kubera iki kino kiyaga cyitwa Ihema. Ihema ngira ngo murarizi mu Kinyarwanda Ihema tent. Rero tugiye kubera iki cyitwa Lake Ihema. Ubundi muri make Lake Ihema iherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu cyanya cy'Akagera hafi y'umupaka w'u Rwanda na Tanzania mu karere ka Kayonza. Ikaba ifite ubuso bwa kilometero kare 100. Ikaba ari ikiyaga kinini mu Rwanda kiri imbere mu gihugu. Ntabwo ari cyo kinini ko kiri mu biyaga binini biri mu Rwanda. Ikaba ifite uburebure bungana kilometero 23 z'uburebure bwo nyene gutya mutagira ngo no bujyakuzimu. Ikaba ifite ubujyakuzimu buri hagati ya metero 5 na 7, ariko bishaka kwiyongera nko mu gihe cy'imvura metero wenda akaba hakiyongeraho nka metero 1 yindi. Amazi rero y'ikiyaga cya Lake Ihema ava mu mugezi w'Akagera ari nawo usohokera muri Lake Victoria yo muri Uganda. Inkomoko rero y'izina Ihema, izina Ihema ryakomotse ku ijambo ry'Ikinyarwanda risobanura ihema tent. Ihema ku bantu babaye mu cyaro murabizi ni tent, ahantu nyine nk'akantu ushobora. Ihema ni ikintu bakunze gutwikira nk'ahantu. Rero nko ku bantu ba travelinga nko mu misozi cyangwa se mu maparike, hari ukuntu umuntu yitwaza wenda nk'ihema akaba washinga nk'akantu uba urimo wikinzemo imbeho, imvura n'iki. So rero nicyo niyo nabwira kuntu uza ku ihema. Rero bikaba bivuga ko iri zina ryatanzwe ubwo umushakashatsi Henry Morton Stanley yageraga mu nkengero zacyo mu rugendo rwe mu myaka y'1870 na za 70, agashyiraho ihema rye. Aho hantu haza kwitwa Ihema. Iryo zina rikomeza gukoreshwa kugeza n'ubu biturutse ko uyu mushakashatsi Henry Morton Stanley yahageze akahashinga ihema, mbega akahakambika. Rero kuva ubwo hitirirwa Ihema. Ibyihariye kuri kino kiyaga cy'Ihema gifite amazi asukuye cyane akikijwe n'ibyatsi bizwi nka papyrus. Ikaba kigaragaramo amafi menshi n'ibisiga byo mu mazi. Hakaba haboneka ibisiga birenga 500. Rero Lake Ihema ni kimwe mu biyaga byiza cyane bikurura ba mukerarugendo basura parike y'Akagera. Ngibyo rero iby'inkomoko y'izina ya Lake Ihema. Abantu benshi mwajya muvuga ngo ikiyaga cy'Ihema, ariko koko mutazi ngo byavuye. Buriya buri kintu cyose cyagifite inkomoko. Umwana kugira ngo umuntu niba yitwa Kevin ndakaba yitwa Franka nuko yabifite inkomoko. Ariko aho ngaho tunaratinga tunagivinga 5 stars kuri cameraman wacu Kevin Noy, niwe uburi inyuma y'amashusho meza mubona buri gihe. So rero mukomeze kubana n'amahoro y'Imana, bifuriza no kugera ku mwaka mushya. Na Nguma Franka mu TV, mukomeze kubana n'amahoro y'Imana.